थौकने हरियंक कोविड-19 कोरोना लोया हुने संकिपा देखु ज्या मोजग जुया चंगुतु गुकियाना अपल सोकुमित संकिपा स्वेता आशा देके माला चंगु खैत वाचाका डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्सन प्रालिया डेके ज्या खस भ्याय संकिपा अपिच्चे या भेसाइ जुल नेपाल च्यानल टेलिभिजन हो डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्सन प्रालिया नाया भाइकाजी महर्जन नयनिया सभा नाय सुई वंगु बिहिबा यलया नत्वाया कोइना गने देथा भेसाइ जुख मुपहा वाङमे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी भी साहित्य क्लब बियादिको छ्याचोले विशेष पाकथा फुलाम मन्त्री लिसै समाजसेवी बुद्धिराज बजाचार्य धायदिको ख ज्याजोस भेतुना नोचु तेगु झोले वेकपिन्स थपिन नापा ल्यामे वैसे कलाकार जुया मिताको खन्य थसै अपिच्य संकिपाय कलाकार पिन्त भिन्तुना देछैदिल संकिपाय चोमिलिसै निर्देशक प्रदीप खड्गी अपिच्चेया अर्थ रहस्य धैगु ध्वाथुका दिसै थो संकिपा छगो बिस्क कथा रहस्य जागो हरर संकिपा जुगु खकना दिल कीर्तिलक्ष्मी चफुफे सागथे जागु लोकोहाको संकिपाय निर्देशन आदि धुमकुमा निर्देशक खड्गी संकिपाय कलाकार पिनुगु मसिकाना बियादेगु ख थुगु संकिपाय बाख सम्पादन सुशील राजोपाध्याय व्यवस्थापन लजना महर्जन छायाङ्कन रविन डङ्गोल व आयुष महर्जन समा पूजा शाही कला निर्देशन विनेश श्रेष्ठ सहायक कला निर्देशन विपिन महर्जन क्रिएटिभ डाइरेक्टर सन्तोष केसी कार्यकारी निर्माता भाइकाजी महर्जन नयन निर्माता पी सुरेश महर्जन धर्म महर्जन व सुदन श्रेष्ठ ख अथे थुगु संकिपाते सलौन वज्राचार्य सली साक्य कृष्ण भक्त महर्जन सुरज व्यञ्जनकार रविगिरी रचना सिंह लिसेयापी लोको हापी कलाकार पितु थ्यागुदु आपल म्युजिक भिडियो व संकिपा देख्यो थुङ्गुको डेल्टा थो संकिपा अपिच्य छगो विस्क संकिपा रूपे पिलुवैगो भलसा प्रोडक्सन नाय नयन कनादिल